بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا روداගේ kanzuge silsila program to tereng devana program alugana me baddal kolli ade alugandayku mi program ga bayir wada gannawani Madina Islamic University ge kulliyatu sharia ga ta'lim hasil kuramunda dariwarekkam gawa Allah Imran Muhammad Ali ade mi program ga alugana men adi alwalan qastu kurani waram muhim mawdu'a gule gotun खास को रोद महा आदि आम को उरिहा अड़कन तक गुले वरम मुहिम मौदुआ का बेरे अद रमजान महोगे दोस्त वेत कुरमन दायरु ए महोगे रोद अड़गन में हिफमन दायरु अड़गन में हदान कुरन जेन एकमकी रोद हिफमुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला इखलास तेरु अद कोम्मे अमल कुरमुगा वेस ए अमल गे नियत की वरम मुहिम वच्चे ए अमल इखलास तेर कमा एको अदा कुरमुगा नियतु गे मुहिम का मरब्बड़ नियता बेहेगोतुन बाय दिवेहिन्न ओलुन अराफा पूरी बाय नुकुता तक मी प्रोग्राम गा अलगंडु अली अलवानी तो बलारा अद एगोतुन एम्मे फुरतमा अल्लाह इमरान मोहम्मद अली कारिन अलगंडु हालम बेनुम मनी नियतु गे कंदतन इस्लाम दीनु गे उन्ननी किहिनेत्तोए नियत की ए दुलुन कियन जे एच्चेत्तो नुवता नियतु गे महल्लकी इत्तो अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बाद अद शाफ दम्मति फहा कुरै फदा नियतकी वरबस मुहिम एच्चे ehni ebbes alukame note ebbes amale hewamale kutuga devigen dani rangalu niyate ekamuga awegen eh rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith bil qur'ani innamal a'malu bin niyyat amal taban niyatuge emme komme alukame kurar khas gotek alugonu men e amalaka niyek gannan ebeche e komme hem lazim kame ehni fardu alukamaka sunne alukamaka nota e kon alukametto mi kureveni hagigatuga e faruguta algonume engige midani emihaku e ganna niyateke sababu namas miha sabu mufede suwalaki niye gannani kihinetto ade mi algonumenna ole hisabaki emmenafse benge niye gannan jeheka namas niye ganna ayru hadam mi jeheni kihinetto mi algonumen hituga warabbes gina mufede suwale egotun dibehin amu goteka kanta kurami gotaki huriha alukame bes kuruma kurin dudun niye nuata hitu niye gannani dudun niye ganna gotaki misalaka rodean nama dibehin kiyawle niye dudun ay nawaitu sawma gadin an adai fard ramadan hadhihi sanata lillahi ta'ala mifada ibarat dibehin kiya komme request an duga rodean niye gatum gotum namay salgonu men balalam bi emme heyo hidayat ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam genne hidayat egotum ekale gfan sallallahu alaihi wasallam ge zamanuga kale gfan namada rodeya adi taharatu ge alukanta ada kurir ebbes halekka kalege faanu nuwe niyek mifadain dulum vidalefa egotum sheikh al islam ibn taymiyah rahimahullah kalege faanu ge majmu fatawa ga vidalefa wani rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalege faanu ge ashabu bekadunna adi tabi bekadunna mi hiyo garunu toge emmeha bekadun ebe fulum mifada amale kurwa fa nuwe adi mazhab togo imam togo tereng hataru imam mes mifada amalaka hibwardi ifada basfule bidalo fa nuakama sheikh al-islam ibn taymiyah rahimahullah majmu fatawa ga bidalo fa wani adi egotun algonu menne inge midani dudun niyek kyumaki kommehen uranje kamen nuka adi niyetuge maanaya niyetuge haqiqataki kobato algonu men dene ganefinama mifada masjidata visna ganna kan eha undagulen nuwa ade niye negifa mewani arabi bahun an niya ege astu lafzaki nawa ege maane ke arabi bahuga kamek kurma qastu kurun nuata azumu kurun ehmnima hagigatu ga mihak misalaka kamek kurun niye ganefinama ena ekama azumu kandala ekama qastu koffiya mewate hisabun niye ganefa dudun kyumaki efa onnana kamen ramadan mo garode visnada nama mihak reganu gadi haru kewmattaka azumu kokgen nota gastu kokgen nidi nuwata ena haru kei nuwata ekama beenumbegen hore nidafina ma hisabun ene wati rodian niyeggenefa effu ena waka ibarate niyatege gotuga hita arwaka nujehene ena yati negota gastu kokgen nidafina nuwata efata gotaka amalu kurevijjenama hisabun niyeggenefa nuwata rode gastu kurefa ade emiheke roda furihamagenda ade emi marugunda mi engige midei ade ramadan moge niyatuge gotuga dulun kiyuma khassa niyate bar defa nekkan adi niyatuge mahallake hikkan niye jannani hitunkan dulun kiyuma ki ei diinuga onnago nunkan
ade mi hisabum mi silsilaga mi program nimma la fa argon mi wakvelani irad korevia mi silsilaga denhuri program tahoga ramadan maha gule eki masalatakan ali alwal mu ummiduga wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.